Pamirsa Nyangre Galungan sane kemargiang nemonin rahina budek Kliwon Dungulan tanggal 17 November. Parikrama ring pekan tradisional ring dan pasar sayan rame. Kahanan inucap mawasana becek majang para pedagang bunga. Sane keuningin nampenin pikolehan selami pengerau rahinan. Pada hari penampahan Galungan, ribuan warga terlihat memadati area pasar sejak pagi tadi. Nepet ring raine penampahan Galungan, penyuan krama kepanggi ngosekin peken dawek gala semeng. Kramane numbas mekudang-kudang sarana upakara, sane pacang keanggen ring Galungan. Ngawit saking pebuat Banten kantos bunga, para pedagang bunga merasa penincapan pengarsan kramane sayan ageng, pemekas ring bunga paca, mitir miwa jepun, sane sinarengan ring penincapan arga. Kanan inucap mejanten, mawasana becek majeng pedagang bunga, mawinan bunga dado silih tunggil sarana, sane kebuatan ring pemargin upacara agama Hindu. Kewentanan miwa kualitas bunga taler kauratiang oleh krama, ring sejeroning nabdabin pengerau rainan jagat. Keuntungan biaya naik, harus cempaka naik, sanat naik, mula 50 sekarang sampai 100 lebih. Ya harapannya semoga sehat, panjang umur gitu, banyak rezeki. Kanan pasar sane kekosekin krama, ketar kayang pacang memargi kantos galawengi, mawinan rainan Galungan sampun nampek, tur kramane kantun metaki-taki Nyangre Galungan. Bunga Widrayani, Bali TV.